Hello DVC ni lunglom te innen kut kanin tla inha nawamba na hlai thum tiang thong kan hlet kho mi krak chimlai tol chung thong krak chimlai Chinram kul kamplet kho a Mandalay Indian trending in raklung mi pakhasin a COVID-19 zot nak a chon mi anmu COVID-19 zot nak a chon mi hi khulu nak hau ka ngandam nak chek nak mun a COVID-19 zot nak a chon thai isla chang ka in kamplet kho facility quarantine a chia ase kamplet khulu nak hau ka a COVID-19 zot nak angai mi anmu mi hi kumsom thumla kumruk nu pakhat ase i COVID-19 negative asin hu long a rentun nak nol pek asilai COVID-19 zot nak rai chung a kamplet kho chu Chinram kul chung a COVID-19 zot nak a chon mi an umlo nak kho arak si i tutan hi awai khat na COVID-19 zot nak a chon mi an mu si tia thong kan thai Hakapeng kopi le khote a om mi chung in chan phan tang kalut angai lo mi in chung khar thong hi la the street la pani chu avoili nak bob nak am pek na hi bob nak pek mi hi COVID-19 irun vin nak budget chung in phan mi asi chu bob nak chu hakapeng ok u min u le arian 20 hoin hani in chung khar pakhat a tangka chet thongkul cheu am pek na bob nak chu hakha kopi chung a sangsha le khote in kul la in ko a pek an si in chung khar thong hi la the street la pani an si tia thong kan thai Chinram kul hakha kothar khusi lubau a phummi rampi lut naklung phun chu zatwak zakhat lim asachang tia Chinram kul sipin le electric line minister jongsin in thong kan thai hilung phun chu ramkul sipin budget noi somruk la noi khatlang in phun mi asi Chin Kalili company ni tombau lak in anton mi asi hakha kothar khusi lubau a phummi rampi lut naklung phun chu pesom street la penga asang e pelhaili acha mi lung phun asi Chinram kul sipin le electric line minister pu suthat ni November na hlain hi tiang a renlim mi a fel file zong azo fel dia thong kan thai ram chung thong krak chimlai pithong su ngan dam nak le zanglek nak lai minister jong ni November na hlain hi zan similam pore tiang a COVID-19 zot nak a chon tharmi minung thong khat la za la somi le panga an si dia athan tu chung a yan kong mi minung zret la pasri an ital tu tan yan kong mi chung in COVID-19 zot nak a chon mi minung zret la pasri chung a chon mi an tambik nak mun chu thlain ta ya asi e minung som ko la panga ni an i chon memaram COVID-19 zot nak a chon mi chung a atambik hi thilrim a thailo mi an si e tu tan a chon thar mi chung jong a thilrim a thailo mi minung zanhi la somi le pakwa an ital Myanmaram November na hlai thum zanlai similam pri le chheutiang a COVID-19 zot na achon mi di lak minung thongsom ruk la thonga la zanga la somko la puret an si achi mi minung thongkhat la zanga la puret an si e adam mi minung thongsom li la thongkwa la zanga la somruk la pathum an si tia pithong su ngan dam nak le zanglek nak lai minister jong ni athan Ramlang thong krak chimlai Australia chawza ni ramlang a atap mi ramchung mi long papek in kan lak na lai ramdang minung le siang hak cha chu kan la rin halai lau tia Australia Prime Minister Scott Morrison ni achim Australia chawza ni COVID-19 zot na akar na halau ramdang siang hak cha po zong aram a alu tar halau lai a ren trending in rat adu mi zong apsin ha COVID-19 zot nak a hun kian deu in Australia chawza ni ramlang a atap mi Australia ram mi long papek in kalak na lai tia DVB ni atel DVC zau tu la ngai tu nan di lak chunga lung nak tampi kan ngai ara lai mi na wamba na hlai sri janak ne tong than tin halai